akarasisi kinjiye kagizwe n'amasibo 8, amasibo 6 ya officer cadet n'amasibo 2 y'abaherekeje officer cadet. Bakaba binjiye barangajwe imbere n'itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean-Claude Tangimana. Akarasisi kandi kinjwe n'umuyobozi w'akarasisi wungirije ariwe Captain Innocent Uganda. Isibo ya mbere ya officer cadet iyobowe na officer cadet Fils Sekiyuba na officer cadet Augustine King Damera. Isibo ya kabiri ya officer cadet iyobowe na officer cadet Isaac Murano na officer cadet Regis Yosenga. Isibo ya gatatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Eric Wayezu na officer cadet Bone Minda. Isibo ya kane ya officer cadet iyobowe na officer cadet Davis na officer cadet Alex. Isibo ya gatanu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Valens Ndayishimiye na officer cadet Abu. Isibo ya gatandatu ya officer cadet iyobowe na officer cadet Chance Kabaruta na officer cadet Daniel Yonzima. Isibo ya karindwi ikaba n'isibo ya mbere y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Emmanuel Ufite Yesu na officer cadet Steven Hatungimana. Isibo ya munani ikaba n'isibo ya kabiri y'abaherekeje officer cadet iyobowe na officer cadet Innocent Kwizera na officer cadet Alfred Niyomurengezi. Ngabo abagize akarasisi k'uyu munsi. Uwo ni RSM w'akarasisi Warrant Officer 1 Sabimana Jacques uje gushyira akarasisi ku murongo neza kugira ngo umuyobozi w'akarasisi ajye mu mwanya wamuteguriwe. Aba nabazanye ibendera ry'igihugu cyacu n'iry'ingabo z'u Rwanda kugira ngo nayo ashirwe mu karasisi k'uyu munsi.
yose akarasisika mu mwanya kagizwe n'abasumnani bahagaze 10 ifunguye twiteguye kubana namwe muyobozi. Banyakubahwa muteraniye hano bashyitsi bahire, tuhaye ikaze hano ku ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Banyakubahwa muteraniye hano bashyitsi bahire, umushyitsi wacu mukuru twari dutegereje arahageze. Muhaguruke twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.